Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कुलांत 12वेंत शिकपी एके चलयेन गोळ घेवन जीव दिलो. स्कूल बोर्ड एग्जामीक बसपाक दिना लज जातली ह्या भयान खंय चलयेन हे पाऊल उखल्लें म्हूण बापूय सांगता. इसका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने मतलब ये नहीं दे पाएगी, इससे हो ही नहीं पाएगा. इसका इतना कम आ रहा है मार्क्स. हम लोग मतलब ये नहीं करेंगे. और एक पेपर दिया हमको, बोला इस पे साइन करो, अगले साल में देखेगा. एग्जाम नज़दीक है, सामने है और आप लोग बोल रहे हैं कि तुम पास नहीं होगी. अपना रिजल्ट हाई करने के लिए ये करने के लिए आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. मुरगांव डीवायएसपी गुरुदास कदम टीमी बरोबर स्थळार पावलो. पुलीस म्हणटा चौकशी चल्ल्या. फुडले इन्क्वायरी करून सगळे फॅक्ट्स कळटरीच ताजेर कितें कमेंट करपाक शकता. मॅनेजमेंटान घरच्यांचे आरोप न्हयकारले. भुरगे डिप्रेशनांत आशिल्ले. ताचे पालक खंय ताका त्रास करताले म्हूण मॅनेजमेंट सांगता. She equally hates the parent. Both she hates them. And then she started telling me she doesn't want to stay in the house. She wants to leave the house as soon as possible. This girl is depressed, and the girl had expressed all her anguish to the class teacher and later to the counselor. Student says that the mother is very toxic, manipulative, and she was very hurt by the parents because they're not treating her well at all at home. घरा जेन्ना आयले तेन्ना आवयन पळयलें की ताणें केस शॉर्ट केला. सो आवयक राग आयलो आनी त्या रागान तिणें ताका मारपाक स्टार्ट केलें. फुडें वचून तिणें ते चलयेचे पिरियड्स जाल्ले तशें पॅड सुद्दां काडून त्या आवयन त्या भुरग्याच्या तोंडाक फासले. सो त्या सगळ्या इन्सिडंटान ते सामके भिल्ले. As I was teaching her, she said, "Teacher, it's next to impossible. I can't cope up. It's very difficult." I motivated her, but she said, "No, teacher, it's next to impossible." प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.